Japra lang so jutanga klam lang donsuri case zonal committee tumpen mai kangni. Karbi Anglong lapin West Karbi Anglong district along the Republic Day Catalan dun Japan kachasik kachadang. Dhansuri Community Hall along celebration of Girl Child Day Catalan. Karbi prime time along pen kado kowe phantak kardom pachariklo donar juponik tha biotang ton pen Japra lang so jutanga klam along donsuri case zonal committee atum pen pinyar ko ni phain kora pho arni ada por phai ke ba por malom pen mai ki padopona biota katnu sa pherang ke anand terang pen biota nang pali Honoram Singh nar pen ki chari pona mai long mai ke phalam theklar dak pen kangbura ingti pensi jai ponlo mai long alhui sarpo man pen saru bothar BDC chairman Riso Singh nar chitong dun labang so mai ke padopon lake kedam daing kora phong deng bali pathar zonal Karbi Youth Festival roptalan sengkan hodra mai piarang chilon sarpen bali pathar zonal committee amen lar ponsi nona bang ke donsuri zonal committee pusi pangdak ponlo labang so mai long mai phuar pu ke pek pon lake Romesh Singh nar dun mai phu Singh nar kongchun bang kangbura ingti rap chun bang Maheshwar tok dihin rebang burat timung sai hem chun bang sing timung laben sangpi kacheteron pi jutang chun bang edison derang pachathang chun bang Vishnu lek thelapen bang troxia tuma phan klem bang phubang pi arpu pek ponlo donsuri zonal committee ke parluang kang KCS unit atum pen bali pathar open stage along arkoi ni phain korener cap arnada por phai ke ba por pen kangda mai ta padopon phuji pusi pachini India dang pialong arkoi ni phain kora trok arni Republic Day Catalana phan kachasik kachadang ke padopon bomason thak thak si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district along ta ahawarti along Republic Day Catalan dun jia phan kachasik kachadang pona birta kadnu sa pherang kya tumpen nang pali Kidamtang ana ningkana sonak taxi pining surihini raktrainer ke paningkanta arkoi ni pai inkora trok arni trok ke basur ke bangdeng Indian Republic de Catalan nun Japan district administration atumpen dodi sang sepen kachasik kachadang asai padopon lo Dipu Government Boys Higher Secondary School patua klamalong dipurong supialong kedo school also maratum aliralon pen Catalan nun Japan pere Charlie Pontang lo lapen Republic de Catalan arni risin kang tangkiot asong atum pen gonta krehinian kang kirke pa pen parta thang hori bohong kawi deja phanta keton kelang asai khia tom pen along kelang chari lapen kiri kakuru ga sai hi hui setami padopon bomlo amar 68th Republic Day sundarbot moi sabok moi upekha janalu গণতন্ত্র দিৱসত সদায় কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিবা এটা গণ্ডগোল কৰাব বিচাৰে তো হেতুলে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনটো বহুত এলাৰ্ট আছে আমি স্পেশাল নাকা চেকিং তো লগাইছো বহুত ঠাইত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ 2 হুইলাৰছ আৰু 4 হুইলাৰ চেকিং তো ভালকে চলি আছে ৰাইজক অলপমান অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু কাইন্ডলি ৰাইজে আমাৰ লগত বেৰ কৰিব লাগিব আমি হেলকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিলা কাম কৰি আছো অকলে হেতু নহয় আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন CRPF আৰু আৰ্মি যিমান আছে সব এতিয়া মেইন যেটো যিমান সেনসিটিভ জায়গাবিলাক আছে তাতে প্ৰপাৰলি ডিপ্লয় হৈ আছে আৰু এইখিনি এৰেঞ্জমেন্টস কৰাৰ পিছত আমি ভাবো আমাৰ 24 জানুৱাৰী যেটো ৰিপাব্লিক ডে ফাংচন যেটো আছে এটা ভালকে চলিব আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিলো যে হেলকে কমপ্লিটলি ফুল্লি পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ভয়তো ৰাখিব নালাগে এটো যেনেকুৱা বহুত বছৰ পৰা চলি আছে তেনেকৈ এবাৰ ভালকে যাব আৰু এটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেষ্টিভেল হয় মানে কাষ্ট ৰিলিজিয়ন ক্ৰিড একো নাই এটো এভৰি ইণ্ডিয়ান সেলিব্রেট কৰিব লগা ফেষ্টিভেল একাৰণে পাব্লিক ৰাইজে বেছিক আহি ফেষ্টিভেল সেলিব্রেট কৰিলে ভাল হ'ব Lason se halapu West Karbi Anglong district arong Sopialong Setami Republic Day Catalan dun Japan hamren Purana Bajar along kido ronghang rongbong patua klamalong chisik chedang ponlo hamren rong Sopi Republic Day Catalan along school home crepe open Charlie also marathon parik keklem dun Japan chisik pontanglo hamren rong Sopialong Republic Day Catalan arni school also marathon mapan arjan ki kachepati football kipatu Hey hui penching lok ongdung kachepati ason padobonche pusi hamren district administration atumahin pen pachini amar sthaniyo jibilak school college আৰু পুলিশ প্ৰশাসনে সকলো ফালৰ পৰা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আমাৰ 69 পাৰ হৈ আমি 70 বছৰ বহি চাবলৈ জানো আমি ৰাজ্যক আহ্বান জনাইছো যে প্ৰশাসনৰ লগত 26 তাৰিখৰ গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে
আৰু কিবা যদি সেকেন্ড নিউজ থাকে যেহেতু এটো আপোনালোকে জানে আমাৰ গোটেই জিলাখনে উগ্ৰপন্থী ডমিনেটেড আছিলে কিন্তু এতিয়াও উগ্ৰপন্থীসকল আমাৰ চৰকাৰৰ লগত ইতিমধ্যে বুজা পৰালৈ আহিছে আমি ভাবো খুব শান্তিৰে এইবাৰ আমাৰ গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচীত আমি সফল হ'ব পাৰিম District Child Protection Unit, Karbi and Open State Child Protection Society at the Metropolitan Piponsi are going to find correctly on the Thansuri Community Hall along celebration of National Girl Child Day, Catalan Ponabirta Cardinals along Nangli. Labangso Catalan pon amai long Chunabaro long Kumar Pensi Chari Ponlo, Aluhia Man Pen Kachitong Don Perangi Sanju Bora, Thansuri LP School Headmaster Purna Bahadur Chetri, Advocate Arjun Chetri Lapen Thansuri PHC Dr. Bhaskar Paraletum Chetong Don. Kachitong Don Aluhia to Penlamthi Kijai Ponke, Aruso Sumartum Arta Kriner Kepan, Kijumatum Ke Penando Longli, Breakjama Sai Long Ta Arpa Keviatum Ke Klem Longli, Lapen Keto Ketak Kacharinang Japotak Hai Huita, Kachitong Don Aruso Sumar Pen and Parta Pia Potuma Pata Ketan Paripon Pado. Labangso Mai Kibado Pona Pijong Osumaro Tumapan Arjan Ki Kachipateta, Padoposi Mai Mesepen Pachun Pon Loposi Bir Tarib Dun Long. Nan malam support Panthina Parman Bir Tamun to Panixinam. Good news, good news. Dr. Debanka Sharma, MBBS MS MCH from Gate Hospital, Guwahati, will be available for consultation at Gate Hospital OPD Cum Information Center, Amalapati, opposite East Forest Office, Tifu, on 24 January 2018 at morning 10 AM to evening 4 PM. For appointment, please call Mr. Dulal at 9864227518 or 8628208677. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Tonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitan bomlo. Bangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayalamben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihen amo people thar bir talong wang thlo bai thalang so hawar long arkoni phain kora hindi pen inkora ke thom arni aninia pharman hamran along boha ke do army red horns division at pen school along tin along operation sat bhavana sai medical camps ki padopona birta karnu sai hempi along birta nangli labang so camp bai thalang so higher secondary school Trinayan Academy bai thalang so Jatiya Vidyalaya along Charlie Ausomar thanbang Osomarapia popen chenglok pin ana radatum tak kisuka chilang avrasai long rinti medical camps ki padopona long koson si kisuka chilang nangji malapen ing thirjir pen kedo ke thak nangji apothakta pachuni pon labang so camps along army medical team lapen civil hospital along pen medical staff atum chirap chito don rinti red horns division atum pen labang so sai kedeng pona pothak Charlie Ausomar thanbang Charlie Ausomar apia pol pen ong tong arat pen kachoro alam thi pachur ponlo Lumbajong Development Block Pen Kedeng Pon Borjon MEC Constituency ang Kangapan Gram Sabha Mai Amluki Open Stage Asai Hemalong Pinyar ko ni Paing Kora Pli Arnyada Porpai Krisia Por Malong Pen Mai Kipadopona Birta Kadnu Salong Birta Nangli Lumbajong Development Block Pen Kedeng Pon Gram Sabha Mai SGB Dorsing Terang Pensi Kachari Pon Mai ke phalam the Kardak Pen Jai Juli Timung Pi Pensi Jai Pon Lo Labang so Mai Long Joyram Rong Pi Chonro Ingling Atum Chitong Don Mai Long Kachethan RD ke Pi Pon ke Kidam Tang Surihinira Crate Rock Pen Crate Rock C Asengkhan Block Along Nangkili Tang Akam Mokha
tang etuma tang tilang ma laso putak social audit team atumpen karju pater tokpon pado MG Enreka kam PMAYG he hui tang tilang pusitami kopia potlo piniarni anta tang tirek pusi JE tumaphan karju pon pado lapen kachetong don aluhi etum lapen rata tumaphan kardak pen lamthe ke jaipon ke job card bang ke idon pen ipak ke long vek nang ji lapen nipharu isi choklam don long vek nang ji an parta kamlong le job card ke do pulote block pen kam pivek nang ji puta clardak pen social audit team atum pen pachini kamalong tinta kamang thek tar et nang ji mate tarvek nang ji pu pen chenglok penang an alam rada tuma phan lamthe paklar pon labang so mailong aluhisar po man pen kachitong dun borjan VDC chairman Philip Teron la pen arisang hotum chitong dun si piniamai misening samjin pen pachun pon lo Biar tabang gila pasi kang ton pon iklong, lain bang news channel, do me thak mi kurwang tu.